Ikalder pengelom demi lawan point regat ban ima walat dalam dilihat minister kita lawan yang ni. Pak Ejen Sempliang, spokesperson yang parti, Ebron Buram juga Ramrai, Sar Momin Ladon Hangni, Minister Ebron Buram juga Health Minister Jungi, Mawalat Cila Ladon Hangni. Siang no pai ba, sorry ngak ket ngamo kum Jerman, maksudnya. Kin baitis, nila kos ba. Election MP, Doktor Manglag naga parti NPP, Ubriu bersimpang haka pulai kaputi, Baun pemrung ya kaktin kasih jongi, Ailan ke parti NPP. Kumnehin sa pueblo na yun yung school. Kawan no sine runo sine ito diba dangyan ito, wano para to yawan no to kumne sa arlay minit na po no Baun pemrung ya kaktin kasih jongi, Ailan ke parti NPP ikam jong kapung sayuri, Parti kabadong jingnya day bakas suka hadeli, Lara job omong jing ewan yo ya ILP kapanira ya celaka pahit congi, Haka kotungin kersian lang, Baralang kentai batsen rang, Harga NPP bangin yintuli, Kajing job kan wan, hanga hapi, Ka NPP kan beryakiway, Pantai lakani, Syaka murong, Kapor yang iwaday, Jungi kamtame hakine ki singi ki baladep namar niu I sisa udai uta ubriu uba kit ya ka ba ka kya ka son jongi ki dong ki thai namar udai unong yalam hakawei ka seng ka ba ki don menta tinga nakaleng junga ngakerpat ya phi ki pajba bakane kadai ka kabuk ser nakabenta jongi banpa ya u syate syapo sentral namar nilai ihi hakapor baladep nipha ya kibriu ki badon haka opposition kamut kamdon jingmut ayer yang nata haka nilai olat beng ban ya utau nung mikmat banpa sate kamut kalade mau kababhatam nakabenta jungi banpa sate nagaling jungi ngide ban trisitom kamtame ngakerpat ya kinonggit kam jongi parti bat ya kiwei ki parti ki badai naka west kasils nginya trisitom lang namar kane ka dei ka burom nakabenta ka west kasils singi lada kan poi sakatong bat ngakerman skam hagane kenti kadon ka jingyale kabab itna bha kacha bale sakiwai kiwai ki jakaru lada kimmon ya ka parti NPP runre ki ai kata ka juba bakin thep bai namta u doktor nonglai te kata ka dei ka sur jong ki pajba tinga kermen skem hagane ka
mau senut konsumsi jongiru kan don bet kata ka jingmut jing perkat tenangan namar kata ni nakaleng ka parti ngimdei ban theu yano inoru in persang ban kro in persang ban lum ban lang ya kito ki parti ki bomdei ki parti jongiru namar hagane ka kinti ni don kam ya ki banya trailang nakabenta ka dong ka thain nakabenta ka ribat ka judgment riu jong ka kasi state kasi hills jongi tenaka daw mangi ni ngawer ya pi bahagane kinti nin ya kham tresitom hoy haka por baladet nim ju simkya ban tresitom nakabenta ka MP election ndrei ni sutu baga MP election kadai ke badon kam tam ndrei barbor ni sat ong ba LU ke MP election in sapet kumlai por kisat ong bet kumta tang ban lek thepodro ndrei hagane kanti ngakerpat ya pi nong song snong jong kane ka mouse rut barok wai bangin ya troi stom banyami pajba hakate ka tarik ka ban sabu naka election commission banjit ya utau nomikmat jong kane ka hasil jongi te nakaleng jonga innom sim ya kapor namar balai ikwa hi banyos ngeu khamtame nakine ki nong yalam jongka state ki baladon lang mentakasngi nadu ba amlet nadu ki nong kitam jongki district baper bangin yo ya kajingkren khamtame nakine ki laingot ba amlet bat u ba Charles Marngar bat i kandidat jongi te nakaleng jonga ngasu kerpat ya pi ba nginya trestom nadu bentakasngi namar ba nakaleng jong piru pilayu i markmat ya kandidat bat ulong kumno unsayos ngeu hadin ka jingkren jong u pin satip ba udaiwei te nakaleng jonga ngakerpat beng sasin ya pi ipat ba jong ka mau sendut tohin ya trestom ban penyo ya kata ka burom hakate ka election kabansawan kublai sibun